Tala Fou se whapopongo tala mai Ausetalia le radio Samoa le nei awauni. O whailoa le whala paputonga na soifua maraloina le larolangi le WHO, ia whaawau peo na mata i tue atunu o le larolangi le pepesi o le coronavirusi, o na wa mata wina le toe whaatupula i o le awhai o tangata ea afia le COVID-19 i le mai ai o sina taimi na wa ai le whaititia o le numera. Mai marisui o le WHO o lo tere nisi whamataranga le sao o lo ofe avea i pea i le teminei o whamataranga e pei o le whapea o le Omicron e wheo lolo na unga ma o le whaamai wa maea ia atoai ma whamataranga e whapea o le Omicron o le tu ai ngā variant muli lea o le COVID-19. Ta ua le WHO e au lavo na whaetete ma mata i tu pea e atunu uma le pepesi o le whaamai. O New South Wales le so ufa mawina to ruas fulu afe, valus fulu fitu tangata wa afia, ma le to lima wa maari riu. O Victoria wa whaeroa to fitu la maari riu, ma le iwa afe fitu sa rau lima sfulu rua tangata wa afia. Tasmania e afe iwa sa rau ma le iwa tangata afia, ma le ACT e afe tolu sa rau sfulu tasi. O le state o Queensland wa whaeroa mai e fitu afe sa rau iwa se fulu tangata afia, ma le to se fulu o e wa maari riu ma le COVID-19 iwa. O Western Australia, fitu afe se rau lima sfultasi cases fau, ma le toa tasi maniu. O lo tau fia pere mo ngase me le pone le tina o tamai te toa ono, le na whaasau ina mai le mua lo la tau whale le vaesanei, feta ua inai o le toa rua le tina le ana sunu ina le whale. O Kylie Griffiths, tolu surona tau sanga lo i se tūlanga tinga ina o na o awhianga, o lo na tino mai le awhina sa sawane lo la tau whale, a o tau mawhai e pui si ana whanau e to ono, i le awa ure le asonga fua le vaesanei lava. Pai mai li poti o tua oi o le ainga le ana tama mo e ane mawhisosoani, i le awe sea mai o nai tamaiti, o le isi na o le iwa maasina, a o sa sao malo si ane le awhi mapa uifo le tau walunga o le whale. Na ave uma Kylie e tolu surona tau sanga malo na tō lua, ma le la tamateine se furu fitu tau sanga i le wharamai, mō tong fitinga, ma lo leo ina e leo le tō lua Kylie, a o iei le wharamai. O isi tamaiti e tō anima o lo saunga le mua le ini manuanga, ma lo wha wausu e suenga i le nei whanu lave. Na maweleo leo me le pone le tusa ma le se lau afe o le tawo ni o loa ngā o ia o jewelry, sa ana nai tua o se taavale au whaia la tusu e suenga i se taavale na masalomia, sa ngā o ia mai se tasi o tua tusi i me le pone lava. O le whaatino ino rasu e suenga le leo inisi o mata upe au fiaire au maia o whala au whaasaina i le atunu, e meisere au ngā o i taavale, e mawai ma jewelry ia i tutono le isi taavale e ato ai le tolo taavale sa sueina, mai se whale i Caroline Springs i me le pone. E tali tonu leo o ali e to olua o lato po eina le suenga le nei, o lo o whaatino ina ni ngā yo inga whaasulutu la fono e whaatatau, i le toi whaatau inato ta vale, ma o whaamatu atu e leo mo le whaasara la wina, a ata o oloa na maua ina ia sa i dia tonu ai, e ana ia mea tō tino tau ta. Wa whaawau peo na whaeloa alo whaanga ma momo o ngā lofa o tangata, i lunga o pengata whaelangi mosi a inga le ua a fia le whaalavelave, peo na ripoti atu Tala Fou wana nafi, na maua atu aini tino mani liu se tolu tutono se taavale i Perth, o le taavale o Mu. O whaeloa i ripoti le 7 News i le so, o le ainga o le tinamala na whanau e to olua, le ana maua atu o mani liu, ma alo o masalomia na pule i leola o se whaalavelave o lo fita ua ina i le tina o tamaiti, peo na whaeloa i le ripoti. E se fulu tau sanga o le tene titi, malo na tuangane valu tau sanga, ma lo whaanga soro le suenga le teminei, a u whaeloa e na ia la wo i le aonga e me se fo i le lotu sa le lotu ai, a lo whaanga ina ia tamaiti wa whaamuta vave soifua, o no le nei whaalavelave. Ma le tala muli wa whaawau peo na vai ele toe malosi mai le maketi o ngā luenga mō tangata e Ausetalia, the job market. O whaamaunia fo i le tūlanga wa iei pasene o tangata le whai ngā luenga i le atunu, po le unemployment rate, o whaamawina i le na o le 4%. Pa mai li poti whato a toe o le se tūlanga whaapea le au whainga lea, taru mai le masino o kusorua awhi ma le malu. O li poti ma le matanga renga o whaamamonga Ausetalia, o whaeloa i e fitus fitu afe, whase lau whase furu tangata na whaawhainga renga ina, i te tonu lava i o le masino o whepuare le tausanga rei. E ui o lo ta ua o to tere tangata o whaawhainga renga ina, pei ta ini isi li poti o lo o whaawau peona ta ua ile sioti, po le whaetiti o tangata whainga renga i eito mai, inisi o mata whaioi whataitainga o le manufacturing mai si au au nanga. O ngā luenga leipa o lo o matoe mina o mia lava foi tangata pe ona whaeroe le ripoti, ai le ima mao atu nei foi ona whaeroe Ausetalia nisi o pōnesi ma tutongi le leisa au foi na i tangata whainga ruenga i whatoanga, ona o le mana o mia ngatele o le au whainga ruenga i lea foi matata.
O tala nā le Radio Samoa, mo le nei fo i awa uni, mau fo i seisi whapoponga i le asoa tai au soifua.